Živijo, dobrodošli na ta vlog z Kajo. Mi sem pogledal na uro in freaking že veliki se moram zdaj hit zrihtati. Po mojem se že Kaja rihta, gremo hit. Prvo kot prvo, dobrodošli v mojo novo kopalnico. House tour pride kmalu, ampak danes se jaz rihtam za en event. Za ena in s Kanajem greva na en koncert, tega moram gledati. To je to. Ok, jaz sem zdaj sam na hit preoblekel, gremo. Wow, ok, jaz sem ready, tako da gremo na A1 vibe dogodek. Tako izgleda moj outfit, tole in gremo. Evo, jaz se vozim do Kaje, ona ne bi zdaj prišla kmalu. Po mojem tudi nekaj snema zih, pa me šimpa, ko zamujam. Ej, če me šimpaš. A vidi kdo kje Kajo, ker jaz ne vidim. Jaz se hočem na skrivaj posnet pa prestrašiti mogoče. Tako da če kdo kje vidi Kajo, ne pove no. The Star Walk is coming! Kaj? Juja! Sva se združila v vlogu. A si posnela kje doma? Sem ja. Ja, jaz sem nekaj kratkega. Amazing. Evo snema, zdaj sprobavamo kamero od Kaje. Zdaj je Kanaj prevzel kamero. Jaz imam Tako da jaz bom v vlogu danes, Kaje ne bo, ajde. Ne, se ne. Upam, da boš lepo posnel, lej. Ja, ne vem, bom. Na meni je, da zeditam ta vlog, na tebi je, da posnameš ta vlog, pa da fotke narediš, evo. Ok. Ampak jaz snemam, ne, ti pa govoriš. Ja, super. Pa sem tako hodila, veš. Kaja, ni te zbil avtobus, bravo. Ni me zbil avtobus, bravo. Bravo, Petka. Bravo. Kam pa zdaj ti vod? Jaz pojma nimam, kam gremo. Mislim, naslov sem ti dal, kaj nisi naslova pogledala. Nisi Ja, niti v Google dala, mislim, v GPS. Naslov si, ja, ne. Jaz sem napisala Park Zvezda. A ja. Naprej še. Ok. Res ne vem, kje so stvari v Ljubljani. Jaz pa že malo vem, ej. En dan živim tu. En dan. Živiš tu? Ja! Zdaj živiš tu? Ja! What the fuck? Pa jaz živim zdaj na vlogu, okej, zakaj tu živiš? Zakaj tu živim? Zato, ker se vsak dan vozim v Ljubljano. A ja, zaradi dela pa to? Ja. Okej. Sama živiš? Ja. Imaš kakega partnerja? To še ne vemo. Ne, sama živim. Okej, kje pa približno tako? Ne. Ni treba povedati, Ne, ne bom Off the vlog. Off the vlog. Si bom off the vlog. A ja, tle je opera, tle snemajo talente. Ne, jaz bi šel v opero. Jaz bi prišel pa na talente. Kjer je tvoja ljubša opera? Ne, ja, to je legit vprašanje. Kako boš? Operna pevka ali opera? Opera. Naštekam stavba? Predstava. Niti ene ti ne znam našteti. A ja, okej, ne bo govorila z mano. Operno predstavo. Se imam mi da to off camera skregala. Ok, tle smo. Pa muska že začela. Jej! Kje je vstop? Tukaj, ja? Ja. Živja, pa eno limonado, ala? Ne vem če. Ti ima eno limonado, to ni pravi štand. Je pravi. A je to pravi? To limonada je kaj drugo. Mi smo tudi vibe, A1. Posnem majice. Majice, pokaž majice. Vibe, mi, dobra glasba. Kaj pa ti? Isto. Jej! Čakaj, da naredim taste test zdaj. No, dej oceno od 1 do 10. Je kisla. Čista desetka. Sta vidva mešala. Ne, jaz mišala. Dobro je, no zdaj pa še ti. Jaz bi tudi. Mešano ali pač čisto? A ja, ponavad daš vodo not? Jaz imam rad močen. To je ono. Hvala, hvaležen sem. Mogoče da tako, da se vidi nalepka. A je nalepka je? Še enkrat dej. Joj. Hvala ti, A1 človek. Jaz njega še učim, kako je biti youtuber, pa veš, pa moram malo ponavljati. Kako gre? Čekaj, da se stavi. A ja, kako gre? Gre, deluje. Deluje. Jaz sem bolj tiktoker, veš? Ja, vidim, ja. Ja, jaz bi tak snimal. Ok, uživite. Čau. A1 prikolca. Ena prikolica. Pazi, miza je za taba, pazi! Kaj te mika? Ali to ali to?
ti jaz pomagam. Res, jaz se odločim. Ja. Čak, to je kaj? Kot pravi, naročima 4 makrone, vse 4. Ok, pozmeva. Moram prešparati, ker mi mora narediti kanaj fotko za na Instagram. Do DJ-ja grem ga malo posnet za story. Jaz sem pa kot saj tjedna. Ok. Čau. Si excited? Prišle so glasbenice. Free kind, ne? Ja. Headed and talk to you in a second. Are you excited? I'm so excited. I'm gonna live, I'm gonna breathe, under the deepest water. I have to light the lights, so I'm gonna fly. There's no just in your eyes. When we'll fall after the drive, the wind will fall. I know that you still hurt. Kak ti je že ime? Jan. Jan. Jop. Ponujamo limonade, ne? Tako je, a boš? Ne še. Dobar dan, a boste limonado? Bote limonado? Evo, izvolite. Prosim, lep večer. Za včeraj. Lep večer. Kak sta pridno vidva, ej. Ful vibam na tole musko. Jaz tudi dejansko, res. Ful je fajn. Ful je fajn. Škoda, ko ste zamudili. Ja, čakaj, si naslednje so pa kdaj? A ja, dve so še, ne? Maribor, Pa? pa Koper, ali obala, da? Bo, nekje bo napisal. Ti boš napisala tle. Tu bom napisal. To je bilo to. Vse to za danes, ne? Ja. Kaj je odhaja? Tako da, Ja, ja. hvala, Kanaj, da si danes snemal, zdaj Ja, pa ni vzamem problem. jaz A ja, to je tvoje, ne, To bom je jaz tvoje, vzel. to je tvoje. Ja bom kar vzel to. Dajte. Moram čakaj, pridrži, drž. Nič, hvala za družbo. Pa hvala, da si z mano jedel makrone, zdaj pa grem jaz domov. Ok. Lajkajte tale video, subscribite se na Džungin kanal in komentirajte, katere emoji Kanaj. Kateri emoji? Ja, kjer je tvoj najljubši On, ko ima emoji? srčka nad očmi, ono. Ok, to. To je to, lepo se imejte, veliko se smete in vidimo se naslednjič. Pokri kamero. Čau.